Veliki pozdrav svima, ja sam Melita Manojlović i danas ću pričati malo o motivaciji. Naime, vrlo često mi se dogodi da ljudi dođu i kažu radim svoj posao dobro, volim svoj posao, do nedavno sam bio motiviran, onako poprilično, ostvarivao sam dobre rezultate itd. itd. A onda se u nekom trenutku dogodilo da sam jednostavno stao i da ne znam kako dalje. Ljudi naprosto to zovu gubitkom motivacije i ne znaju kako si pomoći, naravno. Pa evo, ja ću se osvrnuti na motivaciju na jedan način, naravno ima puno načina kako mi na tu svoju nutrinu i način kako se motiviramo kroz život možemo pogledati na više načina. Ali jedan od načina koji je vrlo važan jesu naše potrebe. Dakle, mi u životu naravno uvijek imamo neke ciljeve koje smo donijeli u nekoj životnoj fazi na ovaj ili onaj način. Dakle, neke ciljeve postavimo na dobar način u smislu da to stvarno jesu naši ciljevi. Neke ciljeve nam neko drugi sugerira, neke ciljeve jednostavno donesemo iz nekih razloga koji su trenutno aktualni itd. itd. Ima puno razloga kako mi postavljamo ciljeve. Međutim, najčešće naša motivacija pri ciljevima je povezana sa našim potrebama. Pa tako osoba koja recimo treba zadovoljiti u nekoj fazi života samo svoje fiziološke potrebe ili fiziološke potrebe i sigurnost, stabilnost, nekakvu bazičan život, njoj će motivacija biti određeni iznos novaca i određena aktivnost koju će ona raditi u svom životu da bi postigla taj cilj koji je postavila, a koji je motiviran potrebom koja se zove fiziološka potreba, što mi to kažemo jednostavno da platim račune, ili potreba sigurnosti. Naravno da je sigurnost za svakog čovjeka različita, ali evo recimo u ovom kontekstu posla i motiviranosti na poslu, onda svako od nas može reći šta prilike, koji je to iznos novaca koji zarađujemo kada osjećamo sigurnost. Onog trenutka kad se čovjek osvijesti, kad dobije dovoljno sigurnosti, tada se motivira nekom drugom potrebom koja je viša potreba, koja je iznad ove potrebe sigurnosti, a to je sigurnost, pripadnost i poštovanje. Dakle, ako tražimo posao i nađemo posao koji će nam dati samo sigurnost, točno određeni iznos novaca, sigurno je da nakon što zadovoljimo tu potrebu, a to može trajati, 2, 3, 5 mjeseci, 2, 3, 5 godina, da ćemo nakon nekog vremena kada zadovoljimo tu potrebu postati nezadovoljni. Šta se zapravo tada događa? Pa tada se događa da smo iz zone sigurnosti zapravo počeli osvještavati, dobivati svijest o sebi i automatski imamo potrebu zadovoljiti i neke druge potrebe koje su sa više razine. Dakle, ako vam na poslu je dobro u smislu novaca, a u nekom trenutku vam počne vam padati motivacija i ne znate zašto, pogledajte da li se možda radi o tome da se nalazite u okolini u kojoj ne osjećate potpunu pripadnost. Možda vas kolege vaše podržavaju, prihvaćaju, niste ignorirani ili ne znam šta god što bi se moglo nazvati nepripadnošću, ali možda ta okolina nema jednake vrijednosti i uvjerenja koja vi imate i jednostavno ne možete osjetiti pripadnost u toj okolini. Ako je to tako, onda je sigurno da će vam motivacija i za taj posao i za vašu potrebu sigurnosti i fiziološke potrebe polako padati vremenom. To samo znači da ste vi porasli u smislu svijesti o sebi i da je došlo vrijeme da date sebi pravo da izaberete okolinu i ljude sa kojima ćete raditi i na koji način ćete raditi.
Sljedeća faza motiviranosti jeste poštovanje. Poštovanje za svakog od nas, naravno, kao i sigurnost, ima drugo značenje. Dakle, svako od nas ima neke svoje razloge zašto želi da neke stvari oko nas se odvijaju na određene načine kako bi zadovoljili svoje neke unutarnje potrebe, a koje su vezane za poštovanje. Ali onog trenutka kada se dogodi opet da možda niste zadovoljni niti ponašanjem ili okolinom u kojoj se nalazite, to može biti nekakav poslovni uvjet po kojem radite, može biti odnos, može biti hijerarhijska postavka ili bilo što drugo. Tada, ako vam tada pada motivacija u takvim situacijama ili u toj fazi života ili razvoja, definitivno je da su neke vaša potreba za poštovanjem potpuno drugačija. Ona je direktno povezana, naravno, ne samo sa ophođenjem drugih ljudi prema vama, nego i onome što vi ostvarujete kroz vaše ciljeve. Moguće je da radite više nego što smatrate da za vas znači poštovanje ili da radite manje od onoga što za vas znači poštovanje. Zatim ponekad se dogodi da mi iskupimo motivaciju onda kada se nalazimo na radnom mjestu ili u okolini u kojoj osjećamo da ne možemo ispoljiti sebe kroz identitet koji želimo postići i da zapravo onaj posao koji radimo ne zadovoljava našu satisfakciju u smislu samoaktualizacije. Samoaktualizacija je jedan pojam pri kojem mi ljudi kroz ono što stvaramo dobivamo dobar osjećaj o sebi i o svemu što smo napravili u životu, o svojoj korisnosti, o sebi kao osobnosti, sebi kao stručnjaku na poslu na kojem radimo i tako dalje. Dakle, samoaktualizacija je jedan najviši nivo koji mi prolazimo skoro u svakoj fazi života. Dakle, biti samo aktualiziran ne znači biti samo onako na vrhu u uspjehu, najuspješniji moguće u svojoj karijeri, nego jednostavno svaka faza razvoja već može značiti samo aktualizaciju, ali onda kada je dostignemo, mi vrlo često imamo potrebu da ljestvicu podignemo i da postanemo još neko važniji, jer osjećamo da možemo doprinijeti u tom poslu, u svom životu, za druge ljude, za ciljeve i u konačnici naravno i za financije, da možemo postići više. I zato kada se pojavi vaše nezadovoljstvo u bilo kojem aspektu života, ja sam sada dala primjer vezano uz posao, pogledajte koja vaša potreba više nije zadovoljena na tom mjestu gdje jeste, zbog čega je to tako i na koji način možete promijeniti. Definitivno je da kada osvijestite što je to što vi želite nešto novo, da će vas i svemir podržati, potrebno je samo da postavite dobar cilj, da točno mjerljivo znate što je to što će vas ispuniti i automatski ćete samim tim i biti motivirani, pokrenut će se sva vaša uvjerenja i vaše vrijednosti i vaše sposobnosti koje će onda dati rezultat i vaša motivacija će se ponovo vratiti. Evo, mislim da sam vam pomogla s ovim videom i ljubim vas puno i vidimo se sa novom temom. Bok!